MCA wa Kuorotwa Meru Zipora Kinya ZK ugite matata jawe ja kumeneria wandikani bwa bithaa nene county ne Meru waja kiri Wero FM ari mubango ne jo chanchamuka ija chiarite matunda ZK yakiaria nerite baraba kwenda twanya toto kuromba ngugi na uria ukabetia mbecha bamwire akiuga guti muntu bati gwita Kinya ndururu kenda kuona ngugi thirikari ne nachokete ougana kwenda kumenya twanya twa chief officers gatwitungana na nikibatumiri twanya mugwanja ake na uga Kinya gite kya mwandiki munene jawe county secretary ikibati gutumirwa Kinya kyo. MCA wa Kuorotwa kirembunge ya Meru Zipora Kinya wijikeneta ZK akiadia narua nyuma ya wentu kuinkai kuaria kine mubago ywa chanchamuka kamemeneka Wero FM matuneje igite bya chief officers bathirikari ya Meru ile ugite barabara obisine bari kumugaruna watho na ndina ugite thirikari unigito ontubo na ethire gitumiria twanya tu bere manda uga iba kalete ofisine nkurukia mieri 3 na ndauga baraba ingi na bonya bati qualify kwethera by position ineu no to junior officers bathuri kurungamira senior officers thirikari county ya Meru ne jukirie mantu jau jai na orito mono na ibaratumirerie twanya tu twa chief officers kurukize ndike aruga twanya tu bati kuthojwa mtu kubatara kurina umana Weru akirita mukana akiugolo keja guita mbesa kendo ona ngugeu abati kuringa riboti obisine yawe mtu wonde arwetha anu thirikari arwetha roi mukora arwetha anu uriku uri ogetia mbecha kenda Ameru bona ngugi aripoti methene ya charity oversight and we have no apologies to make kire mtu ogetia mbecha tukamwandu perpendicularly kurukize ndike ine tumuletwe neke gutumiritwe twanya mugwanja twa chief officers kana bethagira bari bangana na gichokia na twete babati kwithira bari 10 na kiuga budget ya kubandika ithagirere o misharene nikiria kugoma ko magarobi nongia bati gutonyorio nonga thirikari county ya Meru ikorua kiuria kiu ikorua nikinontu itumiritie itemugwanja budget ya chief officers tekere budget njeru ka chief officers barabare bathiriria tamu yao kwa budget yewe o kire budget ya thirikari muthiene Kinya gite kya county secretary ZK na kwenda kanya kau kethiraga gitumirwa inkori ya thirikari etana mpwe itangasa gite kya county secretary kenda gigakarirwa ni a substantive order ule okethe are accountable ke reporter rito Weru re akwari etwa ni mutugi